na umoja aria mari Naivasha makiria hindi iria timu ya Oserian Fast Track na ingi kuma Naivasha ciathamakaga rigi-ini ya guku bururi-ini maugaga itura riri riari na ngumo ya mubira wa maguru undu uria wacangiire hanene kuongerereka gwa athaki a Naivasha aria maririire taranda ciao cia muthako uyu nja wa Naivasha. No thutha wa timu ici kuharagana muthako wa mubira wa maguru ni wacokire thutha ihinda-ini ria miaka 12 guku Naivasha nginyagia riria riri uyu uracokire kuriukio ni mbitika cia Naivasha Champions League iria irugamagirirwo ni wakiri Joseph Njoroge wa Ngigi iria iraingira ikereka ria gatatu mweri ukite. No njuge athaki ingi ni maumite guku icagi-ini angi makaingira thiini wa teams iria ci thiini wa Division 1, Division 2, thiini wa ligi cia FKF na angi magathii nginya County League na Regional, na in future twina mwihoko ati ni megukinya thiini wa Kenya Premier League tondu kiu nikio kirigiriro gitu. Ikereka ria mbere rianjirie na timu cia arume 80 no ikereka ria keri ria mwaka muthiru riari na timu 130. Timu cia airitu igikuruhanio rita ria mbere na FC 105 ikiinukia gikombe giki mwena wa airitu. Riria twirire airitu moke mathake tutieciragia ati ni tukuona timu cia airitu no kuringana na uria marathakire edition ino second edition kuguo na third edition turona tukona timu nyingi makiria cia airitu na twina talent mena airitu aria makoretwo magithaka thiini wa Naivasha Champions League ino makoretwo mena talent iguru muno. Mutabania wacio augite hari makereka meri maria mahitukite kuri na athaki magunikite na mubango uyu. Athaki aria othe mari thiini wa timu ya Dudu Tech aria mari champions acio athaki iki wa mbere ni monire wira uria na makiandikwo permanent ni timu ya Dudu Tech. Kwena muthaki ungi Jaro athakagira Sunderland agithoka kiuma ku Sunderland na riu athakagira timu ya Sofapaka. Kuguo acio just to mention a few na twina kirigiriro na maybe oria turathi na mbere athaki ingi nimegukomba ingira thiini wa Kenya Premier League. Tournament ya wakiri imeleta kitu kingine tofauti sana ndani ya Naivasha. Sisi kama vijana wa Naivasha tuna big up sana na then sisi tunamwambia Andre kusidisha hivyo tu venye anaendelea. Hussein ni kijana wetu hapa, sio mwanasiasa, ni pesa yake ametoka kwa mfuko. Leo hii ukiweza angalia hata hapa kwetu hapa hakuna mwanasiasa yako hapa. Thengia wa ukuria wa taranda cia muthako uyu mbitika ici ciari na itanya ria kurimira thayo na urumwe kuri ndurire itiganite iria cikaraga guku Naivasha. Naivasha Champions League ni ikoretwo ikiacta a unifying factor. Torire ndi kiharo ngicabikia timu gutire rio kaigwa ni ndamicabikia ati ndamicabikia tondu ndi mugikuyu ati uri ungi amicabiki tondu mujaruo turamicabiki tondu ni rathaka mubira. Sisi kama polisi mtu yote akileta tournament as long as ni uhusiano mzuri kwa sababu ya polisi na raia sisi tuko tayari tutaendelea kucheza. Tulifurahia kwa hiyo mwaka mmoja ambayo tumecheza kwa sababu ilikuwa mzuri. Tulipata kuinteract na wananchi. Kiangalia ile umati tulikuwa nayo wakati tulikuwa faido wananchi ndio wengi na wote wako nyuma ya polisi. Wakiri ni oritie andu a wendi mwega kwiyumiria na kuhura njeki kiroto giki giake nigetha at least andu aya makarutwo guku either makaheo wira thiini wa borithi thiini wa AP kana magekirwo timu-ini iria cie national nigetha at least tuone kana ni gukorwo na change. O ta mbitika iria ingi ikoragwo matura-ini Naivasha Champions League itiagite gutungana na moritu ma wagi wa iharo nginyaniru. Tukoretwo na challenge ya uhoro wa iharo wa the whole of Naivasha atiri handu tukoretwo na public stadium njake ariu haria tungitwara mbitika ici cia Naivasha Champions League nigetha andu anake itu magathakira handu hega na riria urathakira handu hega niguo na chances njega cia guthaka muthako mwega na talent yaku kuonekana wega. Ikereka ria mbere ria hotanirwo ni timu ya Dudu Tech aria mainukirie ciringi 100,000 nario ikereka ria keri rikihotanwo mweri muthiru ni timu ya Naivasha Police aria maikirie mondo muigana wa ciringi 200,000. Alafu ni zawadi anatoa mimi ni kumpongeza sababu hii zawadi ina transform inabadilisha vijana si kama tournament ya 10,000 ama 20,000 but hii tumesema inaweza badilisha kama ni mradi mnaweza anzisha so mimi ni kumshukuru sana sababu kando na kushinda tournament pia mnajiendeleza kimaisha pia si ile ya kucheza tu alafu baadaye mambo inaisha.
mbĩtĩka cia icagi-inĩ kuma mwaka ũyũ nĩ igũkorwo na umithio, kĩama kĩa FKF gĩkiuga nĩ gĩgũcihũthĩra harĩ gwetha athaki arĩa mekũmba timu ya bũrũri ya Harambee Stars. Handũ-inĩ ha Inooro TV iharo-inĩ kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Nakuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Captain Festus Lango.